الزول في اللون نطونا مينوث كريتيكا في كلتا دارنا نغالا الدكتور سعيد سعديان اشكون يظل يرث ثمانية دو جونفر إلا ذين فكير تزداويث نتوجيا مونبوليي فاكولتي دو ميديسين دو مونبوليي كتوسنن ذوك مظال ذاكن يوث قفورين ذو مظال أزال ماشي أزال أوغر ثمانية القرون تزداويث كي نتوجيا ذين إملال دوطاس كاكين إذا روح نزه الناس وساراكينس يار إن المذن ذيس المذن ذي مناذيا ذي مساد دوران دي بروفيسيونيل يفكاد السراغ يفكا أزول الدياسبورا رولي و سورس دي لوت ديموكراتيك إذا شاكيا عاد نسلط أن كمال أماري ما يني أزول فلاك كمال الزول رشيد الزولي كان تتولى كمال كي تسلي كانت تزويرة ذاك الدكتور سعيد سعدي يفكاد كاكين اساغا كاكين انو دي سود اساغا كاكين سنات دوك وين ايدونتيتي اي بارطاج سي ثما اكد كود سولي تسنات او يفان نسقسيو مزوغا كمال دي تزويرة انو مسلايس دكتور سعيد سعدي يمسلاي دقا في محبس تكثيوين دي توني دوبينيون أكثر دو إي بوليتيك ويفنى دينا هذا شو دينا ستلقايث كمان. Justement, Saïd Sadi, Saraïs, ou les Sahara, les détenus d'opinion et politique. Et Ned Bli, أشدوين تسويع تلميذين ذابو الجزائر يتوي جوستمون يمدان الحبوسات يحبسين خاطر سعان الراي مخالفن الراي نذابو دونك يهضر جوستمون في ليستانكسيون دو ديبا بوليتيك الجزائر مي دي تسرتيت يسراين اولاش ادب الجزائر يسحبس كلش نزرا لارتيكل 87 بيس il a criminalisé l'acte politique. Et c'est pour ça justement ça il ne faut pas oublier les citoyens qui رويك نيلان شمو دابو الجزائر الحبس خاطر خدمن تسرتيت نيغ سوا دون ان كادر سانديكال كولتورال كثمورت نسن تحبسن. C'est pour ça justement ça est arrivé à faire on va dire une conclusion toute condamnation ciblant une opinion exprimée pacifiquement doit être combattue sans hésitation ni ambiguïté, indépendamment de l'identité ou de conviction de son auteur. Donc c'est pour ça que justement Saïd Sadé l'a souligné l'importance d'être avec les détenus d'opinion et politique et bien sûr solidarité avec leur famille. Ou justement il a relié cette question on va dire d'emprisonnement et d'autoritarisme au niveau des pays de l'Afrique du Nord. Et je veux justement la question de la tentation autoritaire de la part des régimes aussi tunisiens et marocains. هكا رشيد ثيريتي وسقسي كمزور. تنمير كمال ثورة كمال ذا شكيا كي كاين دي بوان ذا مسلايا غاف إن حباسا كي حباسا كي نكثيوين ماشا مسات تصن تراوسي وانا وفينا دينا ذا شو تنكي كي تنقضين من زاويين يعني منقسم مثل لي بوان كاردينو إف غافي دي مسلاي دكتور سعيد سعدي دوك ساغا كينس. Saïd Sadi, Nsnad Winilan et Keftiwini, c'est des contributions qui s'inscrivent dans une perspective historique. Donc Saïd Sadi, il a essayé de construire sa réflexion à base d'un certain éléments historiques. Et je veux dire, les libertés dans l'espace nord-africain. Il y a une convergence entre l'élite nord-africaine et ils vont mettre fin à l'impasse historique نتعيشن تموريدكني وجبدت داغن تهضرت في الرول joué par la diaspora أني لا يسور سي relais des émancipations démocratiques يهضرت يفد داغن كران les informations ni شدني ومزروي إني عنان les peuples en déplacement ça soit volontaire ou forcé نيس عندها un impact positif ou négatif يفد كران نمديثن دي civilisation نروحن خاطر الطاس يمدانن يفغن
Timoran Nissen, بعد l'ont exposé facilement pour la colonisation ou même la disparition de certaines civilisations. Et je vais donner l'exemple des Étrusques, et je vais donner les Incas, et je vais donner aussi les Mayas. ويهضر بتاعن le rôle justement l'impact positif qu'il peut y avoir c'est net باللي ce sont les exilés expatriés espagnols ni لانستغلين الفرنكيزم بلا بزاف لي ديغا ويهضر دان مثال فين يعني شدن الرول de l'immigration essentiellement en Afrique du Nord أني دويلي كيدوين زعما ثاني la modernité à travers son élite qui ont pu accéder, on peut dire, au mode d'organisation moderne qui fait Amdiad, l'étoile nord-africaine, un mouvement d'indépendance mené par l'élite des trois pays, le Zaïre, Tunis, le Maroc. Et il fait de la rente des facteurs نيلان يزمري يعاون يمكن il y a l'intégration des peuples dans l'universalité, c'est-à-dire le Maroc et Tunis, c'est-à-dire c'est grâce justement à cette ouverture au combat du siècle, la construction de la conscience nationale, il fait la pérennité et le succès de cet élan, c'est-à-dire la diaspora, et accès justement à un mode d'organisation moderne. ويهضر دان في الريجيم الجزائر دينان يناد دي نيكست ايدنتيتي ديسكاليفيي اي ديسكاليفيونت مازال عاد الريجيم الجزائر يوينر الى نوستالجي دي براتيك دي 70 البومديانيزم لا ديكتاتور ويهضر داغنت في لا كلاس بوليتيك يناد دي لي اوبسيليت اي سينيسونت سيدير كادوك نشتيني يلعب الروليز اللي اون ديفازاج افيك لا رياليتي اللي اون ديشيونس وينات زايد تيرو في داخلي يدوين لا ريبريسيون سيستيميك اي لا فيرميتور ويهضرت بيان سور في لانسترومونتاسيون دو لا جوستيس يهضرت في لا سونسور بوليتيك ويهضرت ضغط في لانستالاسيون دون سيرتان فورم ساكراليتي اني tout est interdit, la critique interdite, la contestation. كون لان الدفاع ديالي باللي ويتعجب راتي لو فهم كيتس داوود ابو الجزائر نزرا دا شوت السوريس اثاوين الحبس الفايتر اريتي دو مانيير اربيترير ويهضر داغنت في لا بروتاليتي نيلان لي زاتاك كونتر لا لونغ فرونسيز يقرا لك il compromettent l'avenir de Mourth à خاطر c'est des signes اني il y a un refus d'ouverture sur l'universalité et وين داغنت le refus de débat يخدموا دابا في الجزائر il pousse l'exil il pousse à l'exil des élites ويهضر داغنت يفاد les conséquences politiques et sociales du désert de toute cette politique là menée par le régime algérien. Et le désert culturel, la médiocrité du niveau de formation dégrade le statut des universités, il stérilise la vie culturelle, favorise les réactions de violence. C'est-à-dire il va se révolter d'une manière violente le citoyen n'est pas formé et il va être, on peut dire, mis dans une situation et il ne peut pas réagir d'une manière pacifique parce qu'il n'est pas formé intellectuellement pour revendiquer pacifiquement. Donc, il va engendrer la violence. Au même temps, le régime algérien veut isoler le citoyen du monde, c'est-à-dire il va l'isoler en lui inculquant la culture de la haine de l'autre. ويهضر داغنت الناد باللي لا دياسبورا كي نمي ديك فاو مزروي الروليز لا ميسيونيس comme source d'inspiration et d'animation démocratique, étant donné que le débat politique en Algérie est interdit et voire même criminalisé. Et il cite aussi l'exemple qui fait de les manifestations de la Chine, de la Russie, de l'Iran, ils ne sont pas seulement des contestations, mais en même temps, ils sont dans la proposition. Voilà, Rachid Soumata, la contribution de Saïd.
تنمية كمال سقسي قبل نقارو دكتور سعيد سعدير يغال دلما تيس بوينك جانا كاين اموسون فوغا 2019 وبضغان بانغوفيس ناري سوينس يسهم بدنش ساكي مزما في دينيا اسقسيكيس فرانسيس دكتور سعيد سعدير revenu sur les raisons de l'échec de l'insurrection de février 2019. Comment l'explique-t-il à Kamal? Donc, les raisons de l'échec de l'insurrection de février de 2019, Saïd Zadel a parlé de déphasage de certains leaders du mouvement avec la volonté de la rue qui est dans une démarche de rupture radicale. Wahidekni, Nilen sont à la tête du mouvement qui prétendait vraiment les représenter. Ils allaient vers cette rupture radicale. Et Saïd Zadel a dit la diaspora aurait pu jouer le rôle d'animateur de cette exceptionnelle mobilisation citoyenne. Dachou, il fait une éventualité assez remise d'être blessé, pas encore trop tard pour assumer cette mission, c'est-à-dire avant la diaspora le rôle dans la décolonisation du Nord, mais ça, la mission, c'est la démocratisation donc de la décolonisation à la démocratisation de ces pays gérés par des régimes autoritaires. تنمير كمال ثوران تنكوس وسقسينا نقاروا ويفن كان هذا كان باول كان كان غادي ذا شو دينا الدكتور سعيد سعدي غفلي حاله تسرثان تنتموث دو ثلاثي سويرن اما ذي تموتني قبليا اما ذي الجزائر اما ذي مزغه اما زعما تدينا الصوميت كيل سون كمال en quelques mots clés ce qu'a dit Saïd Saadi sur la situation politique en Kabylie en Algérie et à l'échelle nord-africaine. Alors, pour justement résumer essentiellement, يثمرت القبائل surtout Saïd Saadi et garde à une solidarité indéfectible avec les détenus d'opinion et politiques et avec bien sûr leurs familles. Concernant la diaspora, il lui revient le rôle historique pour la démocratisation du pays à l'échelle nord-africaine. Et la nécessité d'aller vers une convergence de l'élite, une convergence nord-africaine et qui s'impose pour créer cette symbiose, cette synergie entre les différentes forces démocratiques des pays nord-africains. Voilà, Rachid, si on a à résumer essentiellement l'intervention de Saïd Saadi à l'université de Montpellier. تنمير كمال اكيد ساعه ثاقه نصلتكين نخدم وين دينا الدكتور سعيد سعدي ذي زاويت انتوجيا مونبوليير سنه 8 دو جانفر ديونس كاسين دي بوك دينا المذن ذيس المذن وين كويلان دينا ذي زاويت سوزول دياسبورا غولي او سورس دي لوت ديموكراتيك يسان مليل ذا قوتون النظام ذو ذما النظام تصلى النظام كريتيكا او دينا قيمه ذي ثلويث